Ka Meghalaya Joint Action Committee berkentup ke Association of Meghalaya Traders and Transporters, Jaintia Hills Truck Owners Association, bat ka All Jaintia Hills Cement and Clinker Association. Kila persya ahlul ka jingtmu jong ka sarkar, banwan ra eklentirel hapu rilum Jaintia. Habakran syakinong tok kubor mentaka singitok ding, buat biang syua syala caman ka Meghalaya Joint Action Committee ulong. Baka kanhun ka persya, namar ladawan kalentirel kan penduk jimetoipat iki kali. Uba Enrico dipasi General Secretary haba benrap ulong. Baladawan kalentirel kiha bandi kilo iki kali jongki. Kumta dalele ka kanhun ka persya ia ketika jingtemu. Nagiliang jomna ngadeu mabiang swajla dan jawat Jaintia Hills Truck Owners Association ngi don gawe ga mat don gawe isu ban persya jor kumba isu pokok kubor kini penagi skim dadap state government jongi kadang berban set up gawe ke lentira hante ha Jaintia Hills ke railway station dan ngiling seng wilayah lum laya ba kilometer ke port ban persya jor kini ga lentira kejing nong ke bakrau nama lada cubu dewan degarel kerel ke kitbit deki hajar ton dan ngi kipnya dikali ngikit harga tang diagram harga capacity jom kali ngi penja dikata tayar arbosan ton dan ada cubu dewan degarel kini kemar ke badan singi sete kan kit mak sisir kit lalu tada kit tiga kali jongi tingidang yok kam dang yok kamai dikata kata ngi persyajo tersegawero ngi kumbalong ga state jongi ke berit tam na loga state ba dalupo India tujubo dewan de glitira yole sei dang wan gi dekha kena ba ki ba wan ice long sa ngi sengi state ta ki dang kita kata ngi pedil kum kita ki pedil ki ban mo ban keman ngi state kumbalong ta ngi dang don state ke ba long ba tible kemudian cuki bagi ini kita hal sedang lagi baik cekak kita buat sedang jongi kita kedau ni kene ni persyatur kada korban ka tre jubor ni liang kesen ngim ailat dengan jing persyabet haduk banda mo haduk banda job liang kesen jongi kita kedau ni tanya khot tanya wer nang bagi NGO lagi perlu ki baju itrelang lagi kepor tentang kisah halango, ini kur kerjaan ban kerjaan langkat ni, kemudian isu bermain dengan bantuan rakyat seperti ini. Cement factory kita kali lejong, baru kita nanti cement factory kita kali lejong, kikit ya kali no cement joki nampak factory ki dispatch keno kecekak bagi kuat. Telah don kata lakawan sisa kata lentiran, tangi hapan persyak jor, nama wat yang mentaruh ki kali jongi ki susong. Kido ki 6 bilas, 12 bilas, 14 bilas ki susong. Ngimyo arban ki di tas semen ni clinker. Nama ki factory la ket kalilut. La dalade ban niya to rumah. La don lentira. Kamut ka ki kalijong ni bar khat ki hatu set ni hatu dinar jo. Nama ka kesuki ki kalilejong bata kinwan kit bat hagat. Kamut ki long shotgun iki ni layak upang habina no kalijong ni. Kemudian kata lada haba mentah kim aina ingi ki lokal bangkit mau ki ke first preference kam aini kim ai kan di petam hadin di kelijong ki lawan lay kata ka railway station lawan ka railway eastern has kamu ngilak ko kata ko bagi kenobin bagi persyak ini dalam kira. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.